Chaina Shandu Sbisi Mbogazi Mayela Silepe Maswanganyi Mbata Nkota Radio Pane Mufukenga Baraitoma Raifeza 433 Yola Page information Silepe Nombata Bazohlala Page emuva beseke kuba Patrick Maswanganyi phambi kwabo iyona ke ambulance iyasethembisa Radio Pane the radio man uzofuna lapha ke igoli iyona ke lapha ke u Radio Pane lapha ke Chipezeze Abrahams Makhoga Buthelezi Mukoni Mekwa Vandala Matima Mtshali Chirambadare Jukebox bathu umchino wamokhala ngemali atsho vele sebezibhadere Thabanga Asibanyoni uye lapha ke ozothi ahlasele lapha ke phambili Dylan Mekwa jersey number 28 uye ke ozobamba lapha ke emuva kuyo lapha ke left back position 541 iyona formation ke abayidlalayo abe lapha ke Magesi barikidi kwena achametsi iyona lapha ke iMagesi oholwa umqeqeshi lapha ke ODG Owen Dagama uyofuna ngale ke isithunywa ayitenge naqala bandile Shandu phakathi boxini Radio Pane asibhekana lithuba on the Perez nalithuba ikhona yamhlula Patrick Tito Maswanganyi iambulance yasethembisa uthiwa ke ayikadumi na iambulance uyaliyeka bahlala ke impinda sibheke Tito akuphekeje ngako shunekani bathi-ke ngiyadlala bagcina bemnika uTito wasehla uTito yadlala iTV emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo amapha ke Mcedi Vandala uyafika le lapha ke uVandala bhekene noSibisi Vandala phakathi boxini iyasebenza iTNP Mbekezeli Mpokazi uyahamba Muhankota uyamhleza Sipochena sibheka lapha ke Ijubane lapha ke Muhankota yalakoto phakathi boxini yalakoto khona kika uyasebenza Chipezeze ihambeno Sipochena ubona Muhankota yalakoto uThipezeze kwakho kezona uThipezeze kwakho kezola hlala ke ngokukhulu kushesha bafuna ke Muhankota phakathi boxini sibhekana lithuba Phakamisa Mfukenga liyameqa uMakhoga namu Thalente Mbatha eyeka ithuba elinqayizivele akuphekeje keshela ngako shunekani selimeqile uMakhoga ushawa ke ibounce lapha kuMakhoga ngora ke lifike enyaweni lokuhamba kuye lapha ke uThalente Mbatha ebethi ke uyalicindezela ke uMbatha kanti ke i-preliminary squad siphumile kuzokutshela nje ngayo sibheka lapha ke Thalente Mbatha ayifeza kamnandi Tito saphethe Tito uthina Mbembeke nje bonke ufuna saphela shana Matima funa lapha ke Thabang Sibanyoni sibheka lapha ke Sibanyoni kunerani ngale ke nenkundla Chirambadare jukebox Karacha Choferenia Ben Padere, Choferenia Ben Kokine, Edmore Chirambadare. The Orlando Pirates mangabeke idlala neqembu leMagesi kwi-cutting knockout. Wakhanga yena uChirambadare lombona lapha ke Thomas sakho enza nje. Wafika uChirambadare wadla inet against Orlando Pirates. Ubuyile futhi namhlanje. Ubhekene ne-Orlando Pirates now wadlala umtshini wesatellite atsho vele siyabezibhadire nange lapha kamukeli uTito okwakhalela ke ipenalty emzuzwini ke eyedlule
lakade uyangena ke khona emva kwe-10 enhle sala phansi lapha ke uTito wakhalela ke ipenalty wathi ke unompempeshe kwagoge Zola akho penalty next la Mpokazi ayiphakamisa uMpokazi inhle yaphasa Mohankota yalla koto offside yaphinde ngoba futhi ekhambeni against isikhukhune yanqoba ke ngo2-1 ekhambeni yaseke idlwa ke ngowanili ke ekhaya sibheka lapha ibhola Tito sebenza lapha ke muva Nkota awuyazama uNkota kubhekethe ke shelela ngako yoshuna enkani nange uTito ebethi ke uyaliveza nasedliwa ke leli bhola lathola ke Mohankota uthi yahlaba uyadla Nkota Tito Maswanganyi TLP izofuna ke uSlepe ihlala kamnane lapha ke Nkota yalla koto ayikhahlele yangane yakwaNkota yalipheka uthi yazama Mohankota kwake liphuma lapha ke phezu kwepali ayiphola lakhe ke Mohankota uhlala ke ebusuku lo mdlalo kusasa ke uzodlala emini kungadingeki ibani 45 minutes nje kuphela bese ke kuyaphela Cameron engaphakele inkundla Tito ayindoda Chipezeze eseyikhiphile uCameron Dawson ephasika nomusho iyabona ngale ke nenkundla umfukenga wabona uTito uthi uyahlaba uyadla kodwa ke uyasebenza lapha ke emuva yena ke uElvis Chipezeze eyasusa iTLP Mtshali sibheka lapha ke Mtshali nalibhola ke manje leMagesi eyiveza ngapha ke lenkundla Dilano Abrahams liphakathi eboxini asibhekana nethuba lemhlula Dilano Abrahams phakamisa iTLP ifuna lapha ke uTito nangeqeda ke ngomtsima Tima khipha lapha ke pass uTito yalla koto oyindoda Chipezeze ukushesha Mohankota ubulawa ke i-first touch lapha ke Mohankota uthi yalisusa uDilano Abrahams kodwa ke lashake ubuthelezi kabuhlungwana leli yabhola elibhekile ukuthi ubuthelezi elibuka ubuthelezi sebenzile ke Elvis Chipezeze vimba lapha ke leli yabhola All Stars nakulapha ke iJDR Stars umdlali ke ngempela ke osegudlile yena ke lapha ke Buyikanyo Okomane nathi ibhola leMagesi phakathi eboxini babisha phansi uThino Mpempe umdlalo uthi ke ifoul phakeme ke ibhola iyangamadiba liphakathi eboxini Mabasa Mfukenga uyazama Mfukenga tuyadla uRayithoma Rayfetsa yena ke Mfukenga emsethelile uMabasa phelile ke mbukeli umdlalo uphela nje indoda nendoda izothatha ke iphuzu